Veliki pozdrav svima, moje ime je Ivan. Danas rešavamo dilemu šta su to kriptovalute, kako cela stvar funkcioniše i čemu to služi. Ali bi na samom početku najkorektnije bilo da se naglasi da se tu radi o berzi, o investiciji na berzi i da je, s obzirom da je reč o berzi, svaka ta radnja skopčana sa određenim nivom rizika. Znači kao kada investirate na berzi u zlato, ugalj, naftu, srebro, u dolar, euro, jen, šta god, svaka ta transakcija je skopčana sa određenim nivom rizika. Da li će da vam se isplati ili ne. Jednako tako i investicije u kriptovalute nose u sebi određenu dozu rizika jer se radi o poslu na berzi. Zlatno pravilo na berzi je da se investira samo ona količina novca čiji gubitak može da se priušti bez nekog remećenja svakodnevnog života. Dakle, investirati samo onoliko koliko može da se podnese u slučaju da nam se rizik ne isplati. Naravno, ako rizik ode na drugu stranu, tu je profit. Ali to su jednostavno osnovna pravila funkcionisanja na berzi, to je tako i molim lepo. Nakon ovoga, ajmo da vidimo šta su to kriptovalute. To je zapravo jedan od onih fenomena za koje su svi čuli, ali je retko ko u stanju da objasni suštinu, neke fine detalje. Svi znaju da je to digitalni novac koji postaje sve popularniji napolju, ali je malo kome jasno kako se taj novac zarađuje, koga isplaćuje, kako se troši. Dakle, bilo koju kriptovalutu može pokrenuti, da kažem, bilo koja osoba ili grupa ljudi ili neki konzorcijum firmi, banaka, kako god. Ono što je karakteristično je da kriptovaluta nije bazirana na zlatnoj podlozi, nema zemlju porekla i iza nje ne stoji ni jedna država, niti bankarska organizacija. Dakle, kriptovalute su potpuno digitalne, a nastaju u procesu koji se zove rudarenje, na engleskom mining, što se izvodi na standardnim računarima ili na specijalizovanom hardveru uz poštovanje striktnih pravila, što obezbeđuje automatski kriptografski sistem. Ti računari i specijalizovani hardveri rešavaju kompleksnu seriju matematičkih algoritama, a od brzine njihovog rešavanja, to jest od akumulirane snage računarskog sistema koju određena individua poseduje ili određena korporacija, zavisi brzina i efikasnost njihovog rudarenja. Dakle, može rudariti svako, bez obzira na zemlju ili državljanstvo, a ljudi koji ozbiljno shvataju rudarenje imaju prave male farme računara koje su postavljene u dobro ventilirane sobe gde kopaju kriptovalute bez prestanka. Naravno, drugi način je da u nekoj firmi platite godišnju članarinu, zapravo platite godišnji najam njihove mreže kompjutera, koji će godinu dana za vas rudariti određeni broj tih coina dnevno. Naravno, verovatno se pitate kako iz ničega može postati nešto, to jest kako iz kalkulacije i jednačina koje ničemu ne služe može nastati novac. Za detaljan odgovor na ovo pitanje trebali bismo da imamo predznanje iz političke ekonomije, ali pojednostavljeno rečeno, ni papirni novac ne vredi ništa sam po sebi, već mu vrednost nastaje na tržištu, na berzi, to jest na percepciji ljudi da on nešto vredi. Obično je broj coina u kriptovaluti ograničen, dakle njihovo pojavljivanje iz ničega nastaje u predvidljivom ritmu, što sprečava inflaciju, a to je pak osnovni preduslov za poverenje brokera i trgovaca koji priznaju određenu kriptovalutu. Koje su prednosti i mane kriptovaluta? Nekoliko velikih prednosti u poređenju sa tradicionalnim valutama. Prvo, online transakcije ne zahtevaju posrednika, to jest moguće ih je obaviti bez banke, što ih čini primamljivim za trgovce zbog niže cene roba i usluga, dakle nema bankarske provizije,
I drugo, te kripto transakcije, da ih tako nazovem, su anonimne, što znaju da cene pasivnirani ljubitelji privatnosti, jel te? Mane su usko povezane sa prednostima, zbog toga što kontrolni organ, dakle banka, ne postoji, samim tim nema ni loga transakcije, povraćaj novca u slučaju da prodavac ne isporuči plaćenu robu i uslugu ne može biti zakonski regulisan. Ili, prosto rečeno, ako nekome platite kriptovalutom, a taj neko vas zezne, možete da se slikate. I upravo zato postoje online menjačnice, gde za odgovarajući procenat možete konvertovati kriptovalutu u standardnu valutu. Šta vam je potrebno za rudarenje? Jedan ili više računara sa jakim grafičkim karticama ili specijalizovani uređaj koji je od nule projektovan da maksimalno rešava algoritme. I to je to. Uključite te spravice, podesite klijenta za rudarenje, lokaciju digitalnog novčanika i voleta i zabava može da počne. Zapravo to nije zabava, već zabavno gledanje u ekran i slušanje kulera na grafičkoj koji zavijaju kao gladni vuci u januaru. Da li se rudarenje isplati s obzirom da svi pričaju o tome i da sve više ljudi kreće da kupuje opremu? Po trenutnoj vrednosti najpopularnije kriptovalute, a to bi bio Bitcoin, investicija od 10.000 evra u opremu vratila bi se za 7 ili 8 meseci, a sve preko toga bi bio čist šnjur, što bi rekli. Naravno, zbog samog karaktera ovih kriptovaluta mogući su drastični padovi i drastična skakanja, tako da nije isključeno da bi novi investitor pukao kao tikva ili pak zaradio duplo. Dakle, poremećaji na tržištu negativno utiču na poverenje koje ljudi imaju u kriptovalute. Tu je i zakonska regulativa po kojoj neke zemlje poput Kine i Rusije pokušavaju da ograniče ili zabrane, što je slučaj u Rusiji, kupovinu i prodaju robe i usluga za kriptovalute. Sad, onaj ko može uspešno prognozirati rasplet situacije i budućnost kriptovaluta, to sigurno neće deliti sa čobanima, tako da kažem, već će tiho trgovati na berzi i gladiti bradu dok bude brojao profit. Naravno, aktivnih i manje aktivnih valuta ovog tipa ima preko 100, znači Bitcoin nije jedina, jeste najpopularnija. Da kažem, najpopularnija zamena za Bitcoin jeste Litecoin, koji je postao popularan zato što je dostigao onaj sweet spot broja ljudi koji ga rudare, te je tako postao relevantan za menjačnice, ali istovremeno isplativ za samostalno rudarenje. Dakle, može se samostalno i efikasno rudariti na jednom ili nekoliko računara, što za Bitcoin, zbog broja ljudi, zbog broja rudara, već odavno nije rešenje. Prosto rečeno, ako je broj novčića fiksan, a sve više ljudi ih rudari, pojedinačnom korisniku treba će više vremena ili više procesorske snage, popularno zvane megahashovi, da iskopa određeni iznos. Dakle, koje su glavne karakteristike, da sumiram, kriptovaluta? Decentralizovana je, dakle nije pod kontrolom ni jedne centralne vlasti, svaka mašina koja proizvodi te coine i procesuira transakcije čini deo mreže i sve mašine rade zajedno. To znači da u teoriji jedna centralna vlast ne može da se petlja sa monetarnom politikom ili da jednostavno odluči da oduzme ljudima coine, kao što je Centralna Evropska banka uradila na Kipru početkom 2013. godine. Znači, ako se neki deo mreže ugasi, iz nekog razloga novac i dalje nastavlja da teče. Zatim, lako se podešava uspostavljanje trgovačkih računa za plaćanje je još jedan zadatak od strane birokratije. Sa druge strane, vi u sekundi možete da podesite kripto adresu bez ikakvih pitanja i provizije za plaćanje. Zatim, anonimna je, uglavnom, korisnici mogu da zadrže više kripto adresa, ali one nisu povezane sa imenima, adresama i drugim ličnim informacijama. Zatim, transparentno je, čuvaju se detalji bilo koje transakcije koja se ikada dogodila u mreži.
u jednoj ogromnoj verziji glavne knjige koja se zove Lanac blokova, Chain Block, i on govori sve. Znači, ako ste javno koristili tu kripto adresu, svako može da kaže koliko coina je sačuvano na toj adresi. Oni samo ne znaju da su ti coini vaši. Postoje mere koje ljudi mogu da preduzmu da bi njihove aktivnosti u mreži coina bile skrivenije, kao na primjer da ne koriste uvijek istu coin adresu, da ne prenose puno coina na jednu adresu i tako dalje. Troškovi transakcioni su minorni. Vaša banka može da vas obaveže na $10 provizije za internacionalne transfere, a sa coinima to nije slučaj. Zatim brz je. Možete poslati novac bilo gde i stići će tamo posle nekoliko minuta čim ta mreža coina procesuira uplatu i bez povraćaja. Kao što sam rekao, kad su vaši coini poslati, ne mogu se vratiti nazad, osim ako ih primalac ne vrati i vama. Dakle, oni zauvek odlaze. U zaključku, činjenica je da virtualne valute neće u skorijoj budućnosti moći da preuzmu primat nad konvencionalnim valutama. Neke najoptimističnije procene su da bi mogle da imaju udeo između 1 i 10% na Forex tržištu u narednih 5 do 10 godina, što znači da će postojati paralelno sa postojećim valutama. A trenutno imamo pojavu da i države kupuju konkretno Bitcoin. Amerika, Kina i Rusija imaju za sad male količine. Svaki novac na tržištu mora da ima dobru prođu, to je da bude prihvaćen od ljudi kao sredstvo razmene. I u tom smislu će se verovatno izdvojiti 2 ili 3 virtualne valute kao dominantne i veliki broj malih sa malim tržišnim učešćem koje će popunjavati pojedine lokalne niše. To bi ukratko bilo to. Ako nekoga interesuje nešto više podataka o tome s kojom kompanijom ja sarađujem, jer ja jesam ušao sa jednom malom investicijom u jednu kompaniju koja tek treba da izađe na berzu, ako nekoga to interesuje, može dole u komentaru da mi ostavi svoju mail adresu ili Skype ime kako bismo mogli da se čujemo preko Skype-a i da razmenimo informacije. Dakle, toliko o tržištu, toliko o riziku, toliko o kriptovalutama. Ako ste zainteresovani, ostavite Skype ime recimo i čućemo se. Do nekog sledećeg susreta, veliki pozdrav!